Afitha munene wa ruhonge rwa maria maturigicĩirie wa ihinda kaunti-ini iyo Tedai Mtanalewa ni augete ni mekunyitanira na kamiti ya ithurano na mihaka niguo kumenya ateti aria maguthitangwo kuringana na uiguano uria mari naguo na kamiti iyo thutha wao kwaga kweheria ibandiko cia kambe-ini. Mbere ya githurano kinene gutabanio, thirikari ya kaunti ni yaheyanite notithi ya kumenyithia ateti othe kuruta maratathi mao ma kambe-ini na uria uguthi mugaru na watho ni akuhurwo faini. Lewa ni augete nginyagia riu no ateti anini tu meheretie ibandiko ciao kuringana na watho ucio. Hili ni soko la kihistoria, tunapata wageni ulimwengu mzima kutoka sehemu za Europe, Amerika, hata sehemu za Asian wanakuja kutembelea hapa. Bali ndugu zetu kutoka bara pia wanakuja kutembelea, na hususan kama mwezi huu wa 8 ni wakati wa kidogo tunaita high season, kulingana na biashara wa kidogo zimepick up. Akiaria na andiki a mohoro, afitha munene wa kambuni ya Mombatha ya guthondeka thimiti Ziad Abdul Daim ni augete ni mambikite mutaratara wa guteithiriria gutheria maria marigicĩirie thiini na nja wa kaunti iyo. Ngiribotera Kameme TV, getwo Wanjiku wa Waweru.